He tō kene I ngā ngao, he rangaranga I ngā tāwara o Tāmaki Makaurau. Ko tīmata te ahurei kai nui o Tāmaki e kia nei ko te tāwara o Tāmaki. E hiarau tāngata I whakatumutuma atura ki te karawhiua tāwhiri mātea me te ihorangi I ngā pō, ki te whakamātautau I ngā kai o te wā, mai i Aotearoa nei me te ao whānui. Engari tērā te pātai a etahi, kei hea ngā kai a te Māori, anei a Manawa Wright. He hākari mo te kite me ngā rongo o Tairongo. Mā koe rā hoki tō te marea whakamātau I te tāwara ki te nui o ngā kai reka. Duck pasta with mushrooms. Yeah. It's just the first dish of the night and it's a very good start. Kei ko nei ngā kai tunu e whakatairanga nei ngā pūkenga tunu, mai ngā mātanga rongonui. I noticed Josh Emmons cooking swede. When I was growing up, we used to jump over the neighbour's paddock to get the swedes out. We always thought it was cattle fodder, but it's flash kai now. Tai atu ki ngā tauhou. Kāre he kai Māori no te ngahere. We should be having that. We should have some Māori kai. I know all about it. I know that. I love the flavours. I love that. It is the taste of New Zealand. It's classic. So we have to ask ourselves, why not? Engari he kai Māori no te moana. I just love this. Natural New Zealand produce. I nā te maha. Cheers. Cheers. How good are they? Heoi nā te ati awa tēnei pakihi waina, arā ko tohu. We're from Tito Ihu in the Nelson area in Marlborough, and today we're showcasing our wine. Everyone's loving it, and it's a great crowd tonight, even with the weather. Aha koa te kai, me he kai reka, mata, māua, Māori rānei, he mā rake te kitea, he Hawaii ki kai te matua. Ka tū tēnei tai opinga kai ki te takiwā o Waiorea, Tāmaki Makaurau mo te roanga ki o tēnei mutunga wiki. Manawa Wright, Te Kare.